umkhethuli kaMabhoko, uMabhoko kaMagodongo. Siyahlonipha Ndabezitha umaphakathi wethu uma ukuthi thina sonke sithi Ndabezitha. Ima ukuthi thina sonke sithi Ndabezitha. Mina vane ngibaqala baloyi kakhulu. Ngimsoyela. Umloyi akayithandi imloyi. Ulahlekelwa yini uma uthi Ndabezitha? Angilotshise umndeni wakwaMkhwebane. Ngilotshise iqhawe lekhethu uma uPublic Protector. Siyathokoza. Ngithokoze nobaba uSiphosezwe. Nokho ngikulalela kaningi emkhathweni nakwethu namhlanje ngiyaphuka ngithoba ukulalela ngokhoma. Indaba ozikhululeyo ngokuningi ngizithandile mntwana wethu bengakuthanda nawe. Ngilotshise igqwetha lekhethu elijamele ikutana yekhethu ubaba uThali Mpofu. Ngikholwe igama nesibongo kodwa ngiyakuhlonipha mama umphathi. Siyathokoza ukuthi ube nathi nenkulumo ozikhululeko sizithandile kakhulu. Ngimthanda kakhulu baba bakwethu. Thina bakwaSozwela lesingabayini ngaphandle kwethu. Fundisi uChaplain nonkosikazi. Abanye abafundisi ngiyathoba ukubabona namhlanje. Mara ngiyamthanda ngoba bangibizele inye kuphela into ukuthi ngizokuphakamisa inkosi yakwaFene. Bayazi ukuthi ngingakhuluma ngomthanda. Angazokhuluma ngokwenza ibithunywa. Ngiyakuhlonipha baba umbonani. Indaba ozikhululeko sizizwile. Phakathi kwabomma lapha phakathi kunabomma bangikhulisayo. Bangikhulisayo sesemsanyana. Namhlanje ngixhego. Mkhwebane umuntu ukuthi yabona namhlanje bona abafundisi batsha ngomndeni bengithi abaqala baqala iki. Ngithi kanti why ngikhona ukubona abantu ukuthi baqala namhlanje? Ngiyalalaza ukuthi sengimkhulu. Unyaka leyo konke ngizibona nginami bakumthwele siyathokoza. Uma uSiphosezwe nange mama ukhulu lethe kusukuma phela lebaza bona bezitha ukuthi uma wangikhulisayo ngabayindoda eqinile ngoba ngithula inkosi yakwaFene egiyo ephethe lesi sifunda esikezikilo nesigodi esikezikiso nendalo leyo yasoMaboko ibuswa ngaphansi kokhosi bakwaFene ephuma emgabeni oneminyaka 500 ukubusa. Siyaralela namhlanje kunandekubana abantu bakaNkapha bathi thina sikho. Lapho sineminyaka 500 seduze kwakaJesu mntwana wethu. Nokuqalisa uJesu bekagwaba unzunzana kamsana. Manje ngithula uNdabezitha ngoba usukume uthithele bawuthi sithi sonke Ndabezitha. Ngithula uNdabezitha abobaba ngoba basukume foka bobaba. Ngithula uNdabezitha awuna choice nomuntu uphila emhlabeni. Awuna choice. Ungasukhethe wena mawuyokhetha ngomu yoboya. Awuna choice yokungathandi uzimu nendodana nomoya yoboya. Ukuthi awuna choice. Yes. Mama Public Protector ngake ngaya kwa-Israyeli ngathola kunamadoda ngesindebele ngifuna ukukhuluma isindebele akokorele emoteni akalimoda usuku nemini ayathanda akokorele. Ukokorela ukuthi umuntu akulando nanoma ngadumuli itraka noma ngidumuli ibhomu kwa-Israyeli kuyalimwa. Uthi nijamile nje nizobathi nomuntu eselapuleweko mara kunamadoda athandaza ubusuku nemini.
likhona kusebhayibhelini bakusibanyoni ivesi elithi uzimu akanasidingo sokuthi simkhonze. Nesingafuna ukumkhonza angaphendula amatshe amthandaze. Ikhona ngithi ilwandle nolugale kuhle lithandaza. Ilanga nelanga. Iinyoni ziyamthandaza. Iindaba ziphakamisa isandla kuyo uzimu. Uyini wena? Uyini wena? Nekade ngithandaza abafundi ngibona usathana afunyela ngibona isithombe sakasathana afunyela ngikhathazile Ndabezitha bengingangena sale awuzojama ungasaba. Ngiyathokoza kusawusuzilana Ndabezitha. Angithathe leli thuba ngihlanganisa umuntu kuphile igama likaJesu lojana. Isikhathi sikhambile, amakhanda akazokuhamba ngesika. Kodwana angiphila la uba uthile uzima ngendima ayidlalela phezu kokutani ngekhethu. Ibe uzibula chaphela bathomule ithalenta okade kuhloli nami uzibulelana ma uJoseph azange athandeka kubafowabo bamenzela amandla bonyana bamsusa endleleni. Kodwana ngobuzimu katanehloso ngayo wagcina iphethekile ihloso yakhe. Babelela nachithi kunezitshijilo eziningi endleleni esizikhambayo, kodwana ngozimu siyaphepha. Izulunyana zingururu ziphepho ithele inkulumo hlala ukubala uzokudlula kuzokudlula khona. Ngiyathokoza bambana njalo bathandene nabafundisi bami nabakhulumayo ngizwi into le yabona ithi inkulumo ukuya esontweni noma ukuzwa izwi likaZinto kuyavuselela umuntu uyavuseleleka nalapha kade athayela khona ukhulume ngepeji ukuthi sesiphumile kuleli peji singena kulini elasibhalile siyaphambili uzimo ngathisa koko kade kwenzeka ukuthi nendlela ayikhamba siyilindile impela yomnyanya yaphela lesifole Bathandekayo siyathokoza sesifika itemini yokugcina. Sithokoza kwamambala bayede. Kosithukwana umnyanya